Agsagana ka no asino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlando de Magipa? Adaytan tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babanak kita, oy! Sino nilang silo kanyak? Hindi nang ibitin na mabalinsuek! Mga siyaw! Torquato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-lab. Ay, sana nagtatakaw. Kadwa na, body nak, sana ya. Ex-lover nak. Sumarjan ka, labed! Dita ka nga aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apagsayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apagbutbut ngan dagiti mangkon kontra ken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao apapaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao ang makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti direksyon ni Perry Claro. Musika, JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag nga oras yu amin gagayem. Manipod iti Lady L Productions ken Lady L Channel. Isagot mi kada kayo ti paggibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Wow! Sexy! Dito'y programa tayo. Kapitana! Inspirado amang paado ka na kita nang runa taadda ka na kadkaduak diksay. Ay, umado talaga na ita. Ken uray ubeng dito rabaw ti daga. Umado dapay. Sika talaga, Torquato. Naangaw ka launay. Agpaisubot ti magbagak diksay, biyag kaw. Lalaki mo at dagiti dakkel abaka. Iso asaan nga rod nga umaduday ta. Iso ati kasayaatan nga aramidan ta, kat ilako ta. Ha? Paingay-ingay lako ta? Tapno ikatang tanto iti ado abaka, babae. Kat no umaduda, kan dumadakkel da, adon tumatan ti maparte apagkasarta. Anya? Saan ka di anapintas ti plano? Torquato, dungo. Uwan. Mayat nga agpaiso ti planaw, no umadaw dagita abaka, adon tumot ti sagana iti kasarta. Adon to talaga. Oray pa'y may sa barangay ti maawis iti kasarta, saan to amatukul ti aklo. Ayos, sige nga raw, may wow siksay dungaw. Ilakok dagita do abakak tapno masukatan taw iti babae nga aganak abaka. Kasta ti kasayaatan nga aramidan ta. Awan tumatan ti parikot iti sagana. Naglaing kamatay. Sigurado nagadunto pa yan ti umapal kanyak. Wow, sexy lang roda ti agbalin akasukat day dilumen nga asawa.
nalaing pay tanadiskartay. Talaga? Nalaus pa'y siguro ti apal ken nga ni Pipitaw no maamuan na ano biyakan diksay. Piman to di Pipitaw nga apal kanyak. Nagaponyo tatang, itay pa yung urahin kayong agawid. Napan kami nagaramid iti memories may kaninanang mo. Ha? Kadwayo ni Nanang? Kadto na pa na barangay hall ni Nanang? Ninanang mo to bim future. Tatang, saan anasayat nga angaw day ta? Kapod no matimbagak. Dakaben kanidik si awaw siksay. Isong agbalinto maten ananang mo. Ay, una yun. Manulang aldaw ni Dixie diti ayan nyo, nobya yon. Kasta nga rin ti kinalaing ko nga amam. Anya nga iti maramidak. Nalaingak nga rin. Tatang, ubing unay ni Dixie. Ang mga nagsapsapul lang iti panangisakit ti maysa nga ama. Iso nga inaklon na kayo maten. Saan? Talaga kayat nakmat ni Dixie. Iso di ka din umapal kanyak. Noob ubing pay ngamsi ka ti agbalin amay kadwa nga inam. Sa anak nga umapal tatang. Anya kumaga pong umapalat. Basta agad kayo. Tama nga no, agreeing kayo langan adi yun amo tilubong yo gapo ka ni Dixie. Di kagdanag saan analidem ti utek ko. Kanayon analawag, gapo kenay, Dixie! Turquets, kakabkabalay mo ka din di wow sexy akadwam idin na minsan? Apay, umapal ka? Saan na niya? Agdamdamag aklaeng no kakabkabalay mo na jay. Wan, tanubiak matan. Anya? No kasta, agbagtit na dya Dixie. Apay ngay, pinagbalin mo matan abagtit ni Dixie, ket naglimpyaw ti panunot na. Wala, tabagtit lang timang tutupkan ka, tol. Imimay ka pa lang arod dito'y ayan ka, no kasta mo lagayam ti bagbagam kanyak. Sa bagay, maawatan ka, ta umapal ka ket ngarod kanyak. Iso akong pormimutan ti sasawam, tol. Oh, saan Apay ko mga umapalakan ka? Una, tanakaban ni itak iti sexy lang arudan, kaub-ubingan na pailaan. Oh, saan kaday nakaapalak pipitaw? Pulos! Never! Jak pulos imapalkan ka, nang runakit adabagbagtit na jay nobiam kuno. Ay, limpyaw ni Dixie, saan abagtit? Saan nakaapatulan ni Dixie no limpyo? Iso nagdakkel nga ron tibagbagtit na jay. Sika tibagtit, taipilit mo ngagbalin abagtit jay limpyaw. Ngam sige lang, pipitaw. Agsao kalata, iti saan amay parbang kontra kada kamay. Sana balay, tamaawis kantaw, iti kasarmay. Anya? Agkasar kayaw? Kawan, nagtulagan mi nga rodan ti maipapan iti dahita, talaga nga ikasar ko ni Dixie. Paneknekan mi ken ka asaan abagtet. Matay kan piman iti apal kanyak, pipitaw. Hello, Dixie, Adeng. Hi! Malagip kayo Da kayo jay friend ni Dungo Torquato. Akanayon ka nga umapapal kan kwa na anya. What? Siak?
Me? Umapal ka ni Turquoise? Oh, never! Kadnasyo di ka na yun nga umapapal kanya-kanya. Sure ka? Oh yes, I'm so sure. Sika ngay, limpyo ka di ti utak mo? Of course! Limpyo ti utak ko, ta sa anak mo't abagtit. No saan ka abagtit? Apay nga tinutupam ni Torquato nga agro-pro pa abi sa kaul? Ay, bad kayo, tata? Oh no! Ibagbagak laing matipod, no! Kan, nagangot pa ito sa kadayay. Dinapay mo asabunin ti kilikili na. Isuan na angot ti payod na. Apay nga mo yo. Inangot yo, ti kilikili na? Ay na, orajak angutan kat umatibo or matjapayod na. Isuan no limpyo ti brain mo. Saan mo nga ron atutupan ni Turquoise? Sorry, namlab ko ni Turquoise, dungo. Yan, silang adenggan. Nagalas. Jak lang pagarup nga dugaya man ti dadal ti otak na itan ababalasang. Imbag kumano ado ti kwarta ni Turquoise na iso. Ay, nagdakkal ti wrong mo, Dexie. Ha? Anya arong? Una, tarong day ka pa naggut-otak mo anang totop ka ni Turquoise. Nagdakkal ti wrong di ta otak mo. Saan at tama? Gets mo? He? Crazy? Di mo'y kaskaso ti anyaman nga ibaga ni Pipito ken ka. Nagdakkel lang amin ti apal na kanyak. Iso kayat nakmeten adadaelen ken ka. Sa nabale, ta sa anak mo't anamati timbaga na kanyak. Ta saan mo't anaangot ti payud mo. Ha? Abay? Imbaga na anaangot ti payud ka? Kasta nga rod, nagangot ka kano. Nagkarumatan da dya Pipitaw. Nagadunto pa iti bangbanglaw. Maminlimaak nga agsabon tunggal agdigusak. Kalpasan na, ibaga na, anaangotak. Sa nabale, tadyak mo't pinati. Hehehe, nasayaat. Siyak laeng ti patyam. Di mo patpatsyain dagiti mangdadadael adila akas iti dila ni Pipitaw. Okay. Di ka agdanag, tadyak mo't patsyan at talagang tianyaman nga ibagana. Ngam, naikontak mo ka din jay baka ama ilako? Una, inkontak kon. Umayda ka nun alaan inton bigat jay baka. Bayadan damutan, tapno adda igatang ta iti ado a baka a babae. Wow! Nagdakkelakit iti bayad dagi jay abaka. Ay siyempre nagdakkel talaga tigatad dagi jay abaka. At danto metan ti pagkasarta no dumadakkel dagiti baka agatangen ta. Excited ka talagan, Torquato dungo. Nakarkaro akpay adiksay, kasladyak pay lapat tiyan, makaasawa ak iti nagpintas, ken nagubing awaw siksay, kalpasan ti pannakabalok iti daydilumen. Nagkuros at talaga ti dalanta, tadata te agkagasat. Oo, kita ang mga numaatake kay tinalaos aragsak mo. Ay saan Diyak to itulok. Asawaan ka pa, Diksay. Nanang, bagbagaan nyo man ni tatang, tanaulaw mo tang kinidiksay. Apay aya. Kat nunobya na ka nun. Kat no nabibiit pa ilaang adda ni Dixie iji ayan na. Nobyanan. Kastamot ti ko na nakanyak. Ikalay sana kanupa ni Diksay. Ay kat bayam Kasta nga raw ti pagragsakan na. Ha? San kayo ang mga rami di ti pamuspusan tapno sana matuloy ti kayat ni tatang?
Anya nga'y kumatibibi ang kao no kayat naman ti mga sawa. Mga sawa latta takarbengan namut dayta. Ang awan ti panagtalek ko iti dayji adiksi. Oray man awan ti panagtalek mao no isungarod ti kayat na. Anya nga'y ti maramidam. Saanen nga ubi nga baset ni Torquataw. Laklakayudanan. Manula apanawanan katagkaabawan. Iso ano kayat nang asawaan day di adikse, di asawaan na lata. Awan ti manglapad kenkwana. Maturog ka ka din? May wow siya? Wan, maturog akon. Mabalinti umabay kang ka. Ha? Datamot tan san kaday. Mabalin mo't sigurong ti umabay kang ka. Sana balita, agkalay satan tumutan. Mabayadan pa yun inton bigat jay baka ama ilakaw. Di ka agganat, ta sa anak mo't atumaray. Inton malpas ti kalay sata nga agabay ta maturog. Torquato dungo. Ha? Saan ka di arumbang araaman ti nobya? Mate. Raraaman ka diksay. Isungarod ako na mapanakon maturog. Ijay silid ko. Sige nga, Rodan. Mapankan iti silid mo. Good night. Good night, my Dixie. Diyas kay. Kunaklaki din no umanugutan na maturog ak iji pagturturugan na. Saan mate? Sana balay. Papanan na nga no sana da kamin tumot lati agkaabay a maturog numalpasan ti kasarmay. Basit laangan nga anos, Torquato! Oh, kitaam da ito, Diksay. Nagadaw a kwarta! Ha? Wow! Nagpuskol a kwarta! Daytan tinaglakwan jay dua a bakam? Kasta nga raud. Ay na, italamanan na makaigamak iti nagadaw a kwarta. No kasta nga rod, agsapol kan iti paggatangan iti babae a baka, asukat nagijay na ilako a baka. Tapno mapaaduta, kat adan tumutan ti aramatan tang agkalaysa. Wain, sa nabalita at damot amok a paggatangan iti baka. Makagatangak iti upat a babae a matarakan no kastoy laang. Aglaplapo saanan tumutan ti sagana ti kasarta. Ay na, kasla makitkitak mutan ti kasartan tao, Diksay. Iyag mo nga day ta kwarta, ta siya kon ti mangidulin. Anya? Siyempre, siyak ti babae. Iso asyak nga rod ti mangidulin. Saan ka di? Agbalinak tumutan ang misis mo. Ay, apaw, nagmayatan adenggan. Agbalin kanton at talaga ang misis ka. Ay na, nagpintas ti agbalin na misis ka. Iso ati misis, isumat nga rod ti agigam iti kwarta. Sige. Igaman pa lang nga rod da ito'y akwarta. Ta nagkasarita jay paggatangan iti baka ang matarakan, maisukat ijay na ilako adwa adadakkel a baka. Tatang, nasayaat mo, di magas kayo dito ayan ko. Umayak ko may jibalayo na madamdama. Malabasak mo lang dito iti balay ni Orang, iso di magasa ko na. Naamuak nga inla ko yung dagiti ba kayo? Aping ay tatang?
Ta sukatak iti adupay abaka, tapno umadaw dagijay atarakeng kao. Nagsayang, tatang. Kaya't kung arod ti agpaadaw, anya nga iti maramidak, kanya siyempre, adan tumeten ti aramaten mi akwarta ken ni Dixay inton agkasar kami. Awanen, naulaw kayon iti daydi adik si tatang. Isu ka di tinang ibaga nga ilako yu, di ba kayo? Ha? Uwan. Ang kinayat kumulaeng tamayat mat jay plano na. Anyan? Bakak dagijay inlakok. Iso adinak nga rod kon kontraan, Gerald. May mayatan ang nagilako ak iti baka. Ngem, ti dumawatak to iti kwarta keng ka, no ikasar kon ni Dixay. Apay, Turkwataw. Sigurado ka din iti panangasawam to kin ni Dixay. Unmat, Kapitana. Iso asaan nga rod ngagsaksakit tinakam mo, Wan? Nay, apay kumangagsakit tinakam kaw. Iti anya kumagapaw. Ang mga nuga po iti nalaos asakit tinakam mo iti panangasawa ka ni Dixie kahit agpagunggan kamutan ta ay ayatin nakpailaeng aging gaita. Anay ka, amuklatan kahit ngagsintok ka. Inton maminsan, aghelmeta kaun no sumango akken ka. Tapno di na kaun masintukan. Saan ka masintukan? No panuno tempay nga umuna dagiti isa usawang mau. Di mo pulos maik ikat day takin na agraraman mau. Di oray man mga sawa kay iti sangaribaw, no ka ba ulam abiyagan? Anya nga iti bibiyang kaw. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib kamay, Orlanda! Ay! Saan? Di nakmanin sintukan, ang mga numadayag ti utak ko ka malipatak ni Dixie awaw siksay. Basol mo numapasamak ti kasta, Orlanda! Tulak ng bibig, kabig ng dibdib mo taropam, komporme asasawam. Kat no si Kati saan pulos ang makamubon, nabaybayagan ang nalipatan ka, gamdi ka pulos makalipat. Ha? Ay, nalipatan ka na anya? Anyat nagan man. Ay, anay ko, sintok manan, dakas ayat ti agdamag no asino ka, kit nalipatan ka nga rodan. Ay! Imbag tatawas! Gerald! Arayat! Pukawon ng tiinam ti memoryak! Ay! Arayat, Gerald! Ha! Karaho ka! Ay na, nalpas mo't lang ang dialogan ni Bessie Mayer nga inyag na dito italyer ka. Talaga limatakan na ito italyer ka. Adawn, tinagngangato at tao nga umay ditaw. Wait a minute. Di mo't Dixie dito malangkyaw amagmag na. Kay ada pa'y medyo dakal abag nga imot na. Ay, Saus, nagtalaw sa amat tan ayan ni Turquoise. Apay ngay akas chay. Pirmi matitalangkyaw na. Kasla daliblibasan na. Di na mo ako kwak da ito italyer. Iso ang nagkampan dalim mabas di tao. Pinaranan di tricycle ni Adaw. Surotak man ida. Mapanak itayan ti kutsen. Oops. Tadyayin ti tricycle ni Adaw. Surotak man ti papananda di Adexi.
Sa balik at agparparik na kanyak. Itiks ko ni Ador. Ibagak kapaliiwan na dahi adik siya. Tano sa bali at talaga tipanggap na. Awagak ni Kapitana Orlando. Hello, nakaawag ka mo't pipitaw. Kapitana, ginobyan ni Torquadaw sa bali ti pinsar na. Apay anak ko namti kasta. Manawon di ta surot-surot. At dito ilay, sinurot ko nga raw. Anya? Papanan na. Intarayan na siguro ni Torquates. Taoray na ador at tricycle driver ang nagluganan na kat sa bali mo't tinadlaw na. Nakita na kano ba ang nagado ti kwarta ni Dixie ita internet ti plate na, Kapitana? Anya? Di mo isinsina iti panagkitam iti day taadiksay pipitaw. Ay, yes, Kapitana. Kung nagtupay ka, nga da sa bala a pinsar day ta babae. Anyamot kan, nagbayag nga da lumabas abas dito ayan ko. Ang mga numadlawan ni Torquato alaklakayudan nga awana kun iti balay na. Masapol ang makapanaw akon iti dayto alugan. Sapay ko matandan lumabas abas. Ha? Lukan dagiti pulis nagturong dito eh. Siyak samot dun ti masapol dagita. Pumanaw akon dito eh. Mabit lang. Di ka pa'y pumanaw. Ha? Anya ti masapul yung kanyak? Ada reklamo kontrakan ka. Ha? Anya ko matibasol ko. Apay nga reklamo, dak? Sumurot ka lang kada kami. Kat iti presinto ti pagpalawagam. Anya? Ada karbangam nga gulimak. Anyaman nga isawang mo kat mabalin ang maaramat to kontrakan ka iti korte. Mabalin mo ti mangalay ti abogado. No di mo kabagilan ti agalay ti abogado, mabalinda ka nga ipaayan. Hay! Ado namin nga magbagayo. Awan basol ko ito uray asino. Kapitana, apay apinatiliw ni Diksay, anya ti basol na kada kayaw? Di mo ka dinaawatan jay imbaga. Adaw ti basol ni Diksay? San lang asyak tinangpatiliw kan kwa na. Adda pa sa balay. Anya? Agtatakaw gayam day jay a babae. Iso asap-sapul na talaga dagiti pulays. Adaw ti kaso na. Ay, saan na po no dayta? Agbalin nga asawak ni Diksay. Ang mga no sa bali mo't adikse titil-tiliwan da. Panggap ni Dixie ti tumaray. Kat ipanaw na jay kwarta nga impaigemukan kwa na. Di mo ka di maawatan dayta Torquataw. Ha? Naimbag nga raw tanakita pa'y ni Pipitaw. Tano saan? Timayab ko man na di na oras jay kwarta nga impaigemukan kwa na. Dayjay nga raw ti asawaam. Torquataw. Kaya't mau akaw kawilan ti agtatakaw. Torquato, handong mo. Tulungan nak. Di nakpabalod. Kasya na ko ma. Apay pinanggap mo nga itaray ti kwarta nga intid kukeng ka nga idulin mo. Podno ka day nga agtatakaw ka? Ha? Saan? Saan nagtatakaw? Isong arod ang makikalay sa akin ka? Nasaya at tanatiliw kamatlaay ngayon. Manangalilaw ng agtatakaw. Saan? Di mo tupaan. Ang mga no pa ibalod na kamay. Nagadot atraso dayta babae kanyak. Agtatakaw dayta. Nagadot itinakaw na kanyak. Kalpasan ako na makikalay sa kanyak. Intaray na amin dagiti mabalin na apakairanoda na jibalay ka.
Anya! Pakawanan nak, didak pa'y balod. Tarupam! Lalakay gayam ti bikbiktimaam. Ay, Diyos ka! Aysan, hindi mo tumpaan. Ang mga mabalod kamay. Nadyak mabalin atong paan. Ikugtar kulaingan. Ayop kagayam awaw siksay. Saan kan asiksay iti panagkita? Nagalas kagayam. Ala, iruar mo di kwarta ngayon nalam kanya. Saan? Awan kwartang kanyak. Nagtangken pa iti ulbod mo. Ala, tong paam nga raw, taikugtar ko may. Uwan Diyo kabilin, sir. Tapnusan kayo matamadaksan. Jas kinay ta babae, sir. Masapol nga iruar na ti kwartak. Ay, isublim ti kwartak nga nalam, no di mo kayat nga irik-irikin ka. Ure siya, isublimot aming ngayon alalam kanyak. No di mo kaya't atong patungpahan ka. Kano nga iti kasaryukin ni Dixie, turkwataw. Ni Kapitana may. Aw, apay ngagkatawa ka mo di ta pipitaw? Kasi na katagtatakaw mo gayam di asawa ko Ada nga raw, tinakakatkatawa iti dayta? Si ka nga raw, nakakatkatawa ka, tanapaay ka manan, piman. Tinakatawaan. Sumardeng kayawn. Ay, Si kamot turkwataw. Di ka lama pagpaggang mutan kadag itinapalpalabas. Makaas-asawa ka launa yan. Iso ano adda makitam ditan, kaya't mumutin nga sawaan adagos, nga uray di mo pa'y unay am-amaw ti kinatao na. Imbag, tadi mo asawaan jay pinaldaan da apuste. Ni Orlando may. Di ka kadi agim imon. Na, anya kumanga iti pagimunat. Amok di mo kayat ang mga sawak manan tasyak pailaeng ti ipit-pitek dahi tapusom. Anday ko, sintok manan. Day ta kinapasaw mo ti pagalistuam. Agiaman ka kinipipitaw. Tano saan agapukan kwa na, naitaray kuman ni Dixie, jay kwarta mga intaray na. Ha? Wen, iso nga giyaman ka talaga kanyak, Turquoise. Inupupay ko ni Dixie tap na adaywan na ka, tapasit day jay ti panangisakit ko kang ka, best friend tol. Ngumsigi ka mo lata, sige. Ket kasano nga raw ti panagyaman ko kang kangay. Thank you best friend, tol. Kaurang ti thank you lang tap na mapagyamanan lak. Ha? Anya nga ro ti aramidak ngay? Simple lang. Pagudwan ta di kwarta naglakwam iti baka nga itaray ko man ni Dixie. Anya? Ouch! Anak ko mga kapitana. Apay nga siyak mo tinti sininto kam. May sa kamot arupat kwarta. Di ka map nag-iti addakan ka, kayat mo pa'y amay saan, ti kadwap. Gonggonam! Ay! Kapitana, tinapisnak ni Pipitaw. Oo, apay alayatan na. No. Tapisin nakmay, siyak, ti pagibalsam. Saan, Kapitana? Ouchie! Ay, sana malmalpas day ta binalis yaw. Iso atap numalpasin day tay. Umasidig kayo kanyak. Ay, apay kapitana. Apay, Kapitana? Tapno quits kayaw, kat agawid kayo matan. Kan saan da ko na disturbuan, kastoy laengan. Buwan niya. Ulang pay. Pagtinuogan kayo pay. Sarangsang kan balinggay. Ditan gagayam, tinagibusan ti pakasaritaan, ana pauluan.
Wow! Sexy! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Sound effects ken musika. JD Jr. Manipod iti pluma ken iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Kapitana Orang! Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo na iti-dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!